King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Di natang kupungeni, daralan ikanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka din sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, ampon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
king lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ning Ginoo manatili kaya kayongan. At kaya kaan timurin. Kaluguran kong kapatid, ganakan na saguliring kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Diyos, batang maging karapat dapat midaon, kaniting kaya katamong banal amisa. Ginong Jesus, ikang miligtas karing kalulong manalig ka, Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ikaing anak na ning Diyos, ami tuburan, ban mi bolalag karing kayang dapat, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ikaing kaya kaming sikanan, santungan at talapagligtas, Gino pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ing Diyos, amayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Idala na katasana, king biye, alanganga, Amen. Manalangin tamo. Oy baming mayupaya, ipagkalub mo sana kaya kami, ing kapatawaran mo, at iligtas mo kami king pangaalipan, king kasalanan. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Jeremias. Ding sabla, darandaman ko lang bubulong. Baka padurot kaya katamo, ing makapangilabot. Isumbong taya ka ring atsyuking kayupayan. Agyang ding matalik kong kakaluguran, paninayan daing kakong pangabagsak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinlang, kanita arakap taya at apagbenggansan. Dapat ika, Ginu, at syuka king siping ko, masikan ka ampong mayupaya, at detang kakong maglupig, mga buwala. Mga pakarine lang alang angga, uling ela malyaring magtagumpe. Ela makalingwan kapilanman, ingkarel ang kamarinayan. Dapat, mayupayang Ginu, king alang pangabiran, taong makatuliran, kaya kalang panyubukan. Balo mo, ingat siyo ka ring pusura at kaisipan. Inya paboren mong akit ko, ing pamagbenggan sa mo, karing kalaban ko. Uling karing gamat mo, karing ko binili ing nasa ko. Pagkantaye ing Ginu, purian ye ing Ginu. Liligtas na laring magigipit, king upaya daring taong emaya. Ing amano ning Ginu. Ing pakibata mo, Ginu, ibuklat mo ring matami king katutuan, dikil kaya ka. Ulitan tayo po. Ginu, ibuklat mo ring matami king katutuan, dikil kaya ka. Kaluguran da ka o Ginu. Ika ing kakong magdepensa. Kako ing Ginu, antiyang batong maragul, ae mauugun. Antiyang pader, amatibe. Ababye kaligtasan, pakibat. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ingka kong Diyos, batuya waring matibe, ang magdepensa kako. At antiyang kalasag ko. Purian ya, ing Ginu. Nga kong kukulisak. At miligtas ko, karing sablang kalaban, pakibat. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Makagapos ko, karing tali ning kamatayan. Tatangyan ako, ning masalusong agos ning kasiran. Miras ko king bingit ning kamatayan, at syuna ko king oras ning kawakasan, pakibat. Ginu, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Kaniting gipit kong kabilyan,
ing Gino, yaing ka na akong inaos. King templo na, kakong boses, dimdam na. Kakong sing-sing, miras king panamdam na. Pakibat. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ing Gino, manatili kekayungan. At kaya ka antimori. Ing kalabing apat ay istasyon, ing pamanyubli ng Mebye Jesus. Sa sambanda ka o Kristo at layon pupurian, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. Ligaya kaya ka, o Gino. Kalabas na ningaldo ning Sabat, anyang munang sumala na ning Domingo, i Maria Magdalena at itang metong pang Maria, mintalaking kutkutan, ban siya sande. Kabudabud milayon masikan, tinipaya ing metong aanghel ning Gino ibat banwa. Peparagos na ing batong takap ning kutkutan at liklukane. Ingas kena maslag antimo ing keldap at ing imalana kasing putine ning yelo. May nga takutan la ding bante antilawaring mete king putlara anyang ikite ing anghel. Migsalita ya ing anghel karing aduang babae nga na, kayo tatakot. Balo ko king panintunan niya Jesus a pinakur king krus. Alane keti sinubliyang mie antimo ing sinabi na. Munta kayo at laway niya ing lugal a pibilyanda kaya. Ngeni mamirapal kayong mako at sabihin nyo karing kayang alagad king sinublineng medye at muna kayo karin Galilea. Tandaanan nyo ing sinabi ko kaya kayo. Inya may mirapal lang meko king kutkutan, miyabe ing takot ampong tulada, pupulay lang minta karing alagad. Kanita selubungan lang Jesus at ngana, ing kapayapan manatili kaya kayo. Linapit la kayo ding babae, siniklaw laking arapana at pengawul de bitis. Eyo ko tatalnan, kayo mitatakutan nga ng Jesus karela. Puntalan nyo la ding kanakong kapatad at sabihin nyo karela king Muntala Galilea. Akit dako karin. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta kayo po? Bali po, at yuta na keng tauling istasyon ng krus. Iti po, ing taulita ng diling pamagmisa, bayo talungob king Malyaldo. At iting kalabing apat na istasyon, wapining pamanyubli ng
mebie ning ginutang Heso Kristo. Pali po medyo may kailangan kong pigunaman niya ing pamanyubling mebye. Bakit ngayon mo po huling magumpisa tapang lulub keng malyaldo. Keng Domingo, umpisan tayo pa mo ing pamigunam keng biye de lanana ning Ginoo ing kayang kasakitan ng pong kamatayan. Kanya pang tutuking Domingo dapat ining pamanyubling mebye. Kadwa na nita, makalungkot man po, alata pang akakit pamanyubling me kening daranasan tamo ngeni kasalukuyan. Maging mas grabe pa yata ing sitwasyon. Alata pang akakit sala na mayari na ining coronavirus. Alata pang akakit pag-asa na yari na rin ining lockdown, ining community quarantine. Alatang akakit pag-asa, alang resurrection, pelalong kem politika, ingakakita mo, may pate-patela, may papagdimandala pa, imbes na sopan dakata mo. So bala mo, alang pamanyubling mebye, ngeni kasalukuyan kaya katamo. Pero bisa tamo po oli maniwala ko. Iting stasyon delanan tamo ining mga labasan na ildo. Mayari at mayari king pamanyubling mebye. Kung po milalako pag-asa, mawawalan pag-asa. Ining stasyon na ini, bisa tamo oli, lumot yaman oli, maski makanano ya kakaba, muli at muli, mayari-yarin king pamanyubling mebye. Pero, nano po imburi ng sabyan ning pamanyubling mebye? Keng English po, haus da kanini, resurrection. Keng Tagalog, muling pagkabuhay. Kaya katamong Kapampangan, sinubling mebye. Burike po yung Kapampangan, uling Kapampangan tamuan. Ingawas tamo keng resurrection ng ginutang Heso Kristo, sinubling mebye. At po kalalam kabaldugan kita. Bakit? Mumuna, uling ating yang dinaun abye ing ginutang Heso Kristo keng krus, ating yang binye biye kaya katamu. Dinaune ing biyena kaya katamu. Anya ing Diyos, sibline ing biyena. Kaya po, ing pamanyubling me malyariya mo nung atintamong biye dinaun. Nung atintang inampang regalo karing kaparatang tao. Nung atintang binye karela. Kay batanita lo nening Diyos. And then, nung ikit ng karapat dapat ya, isubline kaya katamo. Maniwala ko po king simpleng amano, iting pamanyubling niya. Dinaune ning ginutang Heso Kristo ing biyena, metulaya ing ipa, sibline kaya ing biyena. At may biyayang pasibayo. Ngayon pong kasalukuyan, ngayon daranasan tayo iting krisis ng coronavirus. At po karakal anya duwan kaya katamo. At karakal oras, finally. Ating kutang, didinan tayo kayang oras, inga pong Gino. Didinan tala kayang pansin ding anak tamo, na kayabe-yabe tamo for the first time. Didinan tala kayang halaga ring kaparatang tao. Babyeta kayang sahop karing mangailangan. Lilingapan tala ring alang apangan, ring alang atok nangan.
susopan tala ring dapat susopan. Nung darawon tayo then dakalya pwedeng isubli ing Diyos kaya katamo. Tandaan niyo po ini, istong atintamo mong binye king Diyos at karing aliwang tao, kanita na pa isubli ning Diyos ing biye tamo. Maralas na pong sasabihan ng Ginoo ini anyang manaralya paketi king yato. Simple mo inganya duwanan ng Diyos nga na pakanan nyo la reng danupan, piblasan nyo la reng alang malan, lingapan nyo la ring alang tuknangan. Di na nyong kapaldanan ding masakit. So panyula ring mangailangan. Ita ing anya duana ning Ginoo kaya katamo konkreto. Etane pa mo po pakalalam ing relihiyon. Etane pa dinan dakal borloloy ing kaya katamo kasalpantayanan. Simple mo ing anya duana ning Ginoo. Nung pepakantang danupan, nung dininan tala maski metong mong basong danum ding mau king inuman. Nung dininan talan imalan ding lubas. Nung sinopan tala ring pakakalulu. Nung dakal tabi niyang makanyan, dening Diyos, eno po pasayang nandeta, pansinanala, at po ang dating panahon, isublina, ing kayapan, binyeta mo, king metong at metong. Bali po, ining milabas sa yaldo, ing kay mga pamulala ko po, mga pamulala ko, karing dakal, karing kabalenta mong mamambag, miyaliwa, maski nanong ayam bagda, metong sako, metong supot, apulong sako, metong kaon sardinas, metong maski nano po. Abot da keni, or nung alalang ayabot, makasobri, beda, para karing kain. Pamulala ko po. Lulto, ing natural kaya katamo. Maniwala ko po ining natural kaya katamo, ining kayawsan tamo, ining penabili na ning Ginoo kaya katamo. Ali, misan ita na kasi keng ipagmagyabang tamo, ipapagdemanda tamo, tami sabi-sabi, po natural ita kaya katamo. Ing natural kaya katamo, ing babye, maski nano kim metong at metong. At ustong atintang binye, asahan niyo po, dakalya, isubli, ing Diyos, kaya katamo. Amen? Amen. Pinsan po i-junior, abenay mana, at yulaking sementeryo, lilibing de Yachina na mete. So tahimik la pong manalbe, kabang titipa de keng kutkutan, ing kabaw ng Achina. Kaybat, may kumpisa lang takpanda ng gabon. Kabira-bira nga ng junior kang mana, kapila dagol iyachi, migtakay ning linawin ning anak na. Akakit mong mete ne iyachi mo, kukut-kut tane, ken gabon, at kukutang mong kapili niya dagol, iyachi. Nga na po may kibat junior, kasi po, tiro na kaya kami king eskwela. Yung mestra ko, tiro na kaya kami king eskwela. Istong tena miya, kitkut miya keng gabon, ing metong abinhi, siguradong tumubuya. Yachi, kukut-kut tayo keng gabon. Kaya kukutang ko, kapilan niya, tumubo, yachi. Pota pong mga walata na ketiking yato.
At ngayon kasalukuyan, etabalo. Potang ikot-kot da nakatamo, 5 feet below the ground. Kutang na naman siguro ning Diyos kay katamo, kapilan ko, tumubo. At isubli na kaya katamo, hinggang kaya pan depatantamo. Ila ring tumubo kaya katamo. Amen. Manalangin tangi ni King Ginoo, nga tamong maus kaya, Ginoo, dinan mo keng biyeng alanganga. Itangan po, Ginoo, dinan mo kayong biyeng alanganga. tanggapan na sana ng Ginoong Diyos, ing panalangin da, Rick Christian at Caitlin Gozum, Joseph at Ella Santiago, Emmanuel Santiago, ring staff ning Mother Teresa Colegio de Zambales, MSWD staff and daycare workers of Guagua, Barangay San Nicolas First, ading eganaganang barangay tamo Keti Betis, teng Dare Care Children of Guagua, Charmaine Nicole and Chevy Castro, Christian Sam and Alexa Hanley, Angel Judy and Princess Santiago, Shine and Rain Dumapit, Clay and Sian Santiago, Angelo Jane and Gabriel Rembulat, MDRRMO Guagua, Lito and Menchi Mendoza, Policarpio Santiago, Christian Jerry Evangelista, Junior de Dios, Levi David, Jojo and Yoli Yusi, Kevin and Maria Angela and Lord Ken Yusi, Rosa Ginto, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Pet and Tess Mariano, Bong Bautista, Lazaro Santiago, Edna Santiago, Romano and Elsa Castro, Erning and Elisa Canlas, Eric and Jeskil Santiago, Johnny and Elvira Dumapit, Ramir and Claire Rembulat, Manyo family, Virgilio, Ralph Niel Manlutak, Gerard Manlutak, Jen and Let and family, Beth and Dante, Dory, Paul, Alma, at ding familyada. At kaya betamuan po ting sarili tamong familia, pati na ring manalbe karing karelang TV nga ni kaurasan, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong biye alanganga. Para po ka rin kapatid mo mag-birthday, Adela Morales, Joanna Marie Ocampo, Teresita Avila, Erlinda Angeles, Lorna Gozum, Dominga Kulala, Ricardo Garcia. Bandinanong makaba at masayang pamibiye-biye ning Ginoo. Ading sablang magdiwang king karelang kayardawan ng pangabait, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong biye alanganga. Para po ka rin kayadwanan da rin Marvin Sharon, Princess Serrano, Parvo family, Al Vitug, Eric Carlos, Moy Vitug, Alona Parico, Lay Ocampo, AC Soriano, Barangay San Nicolas Second Frontliners, Irene Gamboa, Sunny and Grace Gasa, Carl Joseph Kayanan, Michael Benedict Ilagan, Nicky Bautista, Familia Soriano, Manyalak, Marin at Navarro, Annalisa Vitug, Norma Parbo, Rico David, Marie Chris and Dexter Di Malanta, Chloe Lime Kendra, Maricar and Jerry Halog, Carla Kaiser, Maricon Canlas, Richard and Mi Kayanan, Lander Canlas, Micaela Bautista, James Carlos, Edelisa Manansala, Estela Marie Ocampo, Christian Jerry, Jason at Susan Evangelista, Pau and Judith Dizon, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong biye alanganga. Para po king kapaldananda, ring kapatatamong masakit,
Ethan Mesa, Henry Esper Eli, Bart Lim, Venedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Cirilio Cuenco, Purificación Gozun, Marco Ezequiel, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marta Sevilla, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Romeo Cancio, George Hinco, Clarita Nuki, Beata Canonero, Kate Villa, Jesus Tayag, Ines Gozum, Ligaya Arceo, Francel Santiago, Robert Dagdag, Zita David, Heidi Robinson, Ramon Soriano, Joseph Gozum, Lourdes Colala, Marine Nicole Torregrosa, Gloria at Herona Gozum, Andy Ibarra, Glenda Vitug, Julian Cabuenas, Apong Husta Guanlao, Remigio Candelaria Jr., Adelfa Serrano, Maria Contreras, Maricor Bitwin, Eufrasia Valencia, Leonida Sharon, Dr. Edelberto Gonzaga, Father Pablo Tionco, Nonoy Santiago, Estelita Napao, ating sablang nurses, 10 doctors at health workers, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong biye alanganga. At para po king kapayapan, ding Caladwara, Jerome, Crescenciano, Juan, Modesta, Leonida, among Jess, Felipe, Teofila, Diosdado, Maria, Ricardo, Greg, Estrella, Pacifico, Felipe, Prudencio, Joland, Rodolfo, Rogelio, Angela Francesca, Precious Angel, Rolando, Antonio, Pacifico, Josefina, Jose, Crisanto, Mark David, Eusebio, Jean, Norberto, Manuel, Jose, Emelen Cinda, Malayo, Petronilla, Maximo, Melchor, Purita, Josephine, Bienvenido, Maria Lourdes, Jose Jr., Carolina, Policarpio, Maria, Moises, Catalino, Lidia, Ruben, Alfonso, Zoraida, Corina, Abelardo, Pascual, Ricardo, Catalina, Lourdes, Narciso, Cecilia, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Miguel, Isaiah Miguel, Luis Nicol, Benjamin, Aurelia, Julio, Anita, Wendy, Carmelito, Irene, Jacinto, Seferino, Estelita, Ramon, Remedios, Michael, Tim, Esther, Consolacion, Faustino, Pasencia, Razel, Hilario, Ampoy, Carmen, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, dinan mo kayong biye alanganga. Tahimik tara pong ining aduan, ding sarili tamong intensyon. O Diyos, aginumi, dinan mo keng maganakang puso, na biyasang mamye karing kaparami, bandakal ka isubli kaya kami, potang datang ka pasibayo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Balisala,
Ikamu ing karatunanda. Manalangin kay kapatid, baring kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, kay kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay ka sa plala ating mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ding ain adaraw mi king kaya kang altar, so pandakesa na magkamit alang hanggang kaligtasan, king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayungan, At kaya ka antimori, isipan niya at luguran ng Diyos. isipan mi at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kamparati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Impamilasan ning kaya kang anak minyesikanan para ipasyag ning metuyatu impamangabos karing sabla. Arapan ning kaya kang kamalan kulang lading amanong yapse ning kekeng dila para king lugod mong mayupaya amayabot kapamilatana ning krus. Uli nita, kambedring sablang koro ding angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mitmo yaing banwat ing yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yaing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. O Diyos, paibami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Darawon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing espiritu mo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Pan kanita, adawon mi keka, ing pigkalub mo, kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Kapasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't na ning hapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis kargayin disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minumko kaniti. Iting kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubo para kaya kayit para karing sablang tao, banketa, mipatawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan, kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Kristo meteya, Kristo sinubi mebye, Kristo dating pasibayo, king kawakasan ng panahon. Ipa uling kaluguran mo kami, agatan mo kaming lumapit king kayakang dulang, katmon mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kayakang anak. Ginoo, alakang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na'y Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalan mila ding kaya kaming miyang ubye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, ating sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana,
bena at kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Amen. Ngayon ipunting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami acuban wa misamban yai lagiu mo datangi kayarian mo mi pamintuan ilog mo keti sulim antibanwa mi pamintuan ilog mo ingka kanan mi king Aldo ibie mo ke kami king Aldo keni amponi patawad mo ke kami ding salami ke antiing pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mangayang mo ke pay sa walking tukso nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kiyakang pakalolo. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya king kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalanan. Nung nilawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaborian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan At kaya kaan timurin. matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Teroming Diyos. Ini po yung ginutang Heso Kristo, Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ninyatu, mapalad tamoy tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas may nga mano mo, kumayap na ako.
Titak mo pong kapabalwan, importante po ini, pakirandaman niya po, lalong-lalo na rin at karing pibale-baleda. Bukas po, Sabado, alatamong misa. Sabado bukas, alang misa. Nuneng gawan niyo po, tahimik yun yamong isa dia ing sarili yo, para kimpa magumpisa na po ning mal ayaldo. Paglub na niting Holy Week, tahimik tang migunam, basa ning Ebanghelyo, ading pamagsadyak king sarili tamo ring familia tamo, kaniting umpisa na ning malyaldo. Domingo de Ramos or Domingo ding Palaspas at pamaylasan ning Ginoo. Ngeniya pong Domingong daratang ita, ing misa tamo po alas 4 ning gatpanapon. Ala po kasing kuryente kaya Betis alas 5 hanggang alas 2. So ing misa tamo po alas 4 ning gatpanapon. Ala pong pamamindisyon palaspas kaya pisamban ketang misa nga ita. Impakisabi ko mo po kaya kayo, misabit na kayo mong berding bulong, karing kekong awang, karing kekong pasbol. Kaya na kailangan palaspas, maski na nung berding bulong, karing kekong awang, ampong pasbol. At yako po ing lumibot para bindisyonan la reti. Ako sabihan nano kong oras lumwal para mamindisyon palaspas, ban kanita eyo ko sa salubungan, alang mitumpok-tumpok keng dalan, alang mitipon-tipon. Tahimik ko mo pong labasan la ring balayo at bindisyonan, tahimik din kaya kong palaspas, karing awang yu at karing pasbol yung bale. Ala ko pong buring akakit, makatipon o tumpok-tumpok, nung ali lampasan da kayo at ako bindisyonan. Okay? Nanong oras ita, po balo. Mapalyaring abak, mapalyaring gatpanapon, basta't kanay na lamo po, ring berding bulong, karing awang iyo, ampong karing pasbolyo. Dito pong ati pong tamong relief goods. Ipamiyara po bukas alas 10 ning abak. Pero reti ela ipamiya kempisamban. I-distribute la po karinggang bisitas tamo, kay ba't may sabyana na po ring coordinators, karing balang purok, ila pong midala karing relief, karing pibale-bale, daretang midinan kareting relief goods. Eko po pupunta king pisamban at karing bisitas. Then coordinators yung king barangay, ila pong manatad, karing relief goods, karing pibale-baleyo. Tangan po mirasan, pasensya na kayo po. May gitlamong libo, rin nga balot tamong relief goods. Pero manalangin tamo po, atin kaya pa pong babalot, atin pang babi relief goods, baka kayang tutuki po, ikayo naman ding midinan. Nung ako po midinan, biyaye ing Lagyuyo, karing barangay, chapel coordinators, bado ko pong alista. Itang pamiyedang pera ng gobyerno, makisabi po ing mayor tamo, dahil barangay coordinators, makipag-coordinate la keng barangay council. Pota po kasi deng dinanda ilamo rin, kamag-anak da makanyan. So, dempong barangay chapel coordinators, makipag-coordinate ko po karing barangay council, balang linisan at kulapan deng listahan, midinan kening South Babiena ning kakatamong gobyerno. Okay po, makipagtunggali ko karela, sabihin niyo yung taway ni para kaya kayo karapat dapat, mas karapat dapat ini, makanyan po. Sa jaying listahan, kaya beda rin barangay captain, karing midinan South ning kakatamong gobyerno. Kay ba't po? Ini po yung metong kong maragol pakisabi kaya kayo.
Atin kaya pong binhi, at naku karakal binhi keni kumbento. Dinina na ko pong mayor, dinina na kong among ed. Nung atin ko pong lugar karing pibale-baleyo, mananaman ko po, mananaman kayo, etabalo ang gakapilan ining lockdown na ini, etabalo ang gakapilan ining quarantine. So, kaba pong manayata mo, dakal ko oras, mananaman ko po, manyad kong binhi, nanong buriyo, keti, at dakal kepo, keni king kumbento, ating kamatis, ating okra, ating pechay, manyad ko po, sinawaning tatanami mon ken, lana kaya po lugar keti kimpisambat. So, nung atin ko pong lugar, karing pibale-baleyo, gambulan nyo, at mananaman kong gule ang ponta naman. Okay? Kay ba't patuloy tamo pong pasalamat, karing babye, karing kakaluguran, benefactors, donors, dakal pong salamat, karing ambag yung panyaw kaya kami, karing pakakalulu. Dakal po, elaman bisang pabanggit, elaman bisang pasabi lagyo. So, in Diyos, kilala na ko po, balo da kayo, dakal pong salamat kaya kayungan. At patuloy kaya pa pong tatanggap niya liwang donasyon, ban kanita, patuloy tang didinan, ding kapatid tamong mas mangailangan kaya katamo. Deta mo po, dakal pong dakal asalamat kaya kayungan. Mimingat ko po, at bendisyon na nakatangan ng Ginong Diyos. Talakad na po para kintauling panalangin. So sa mga hindi nakakaunawa ng Kapampangan, bukas pong Sabado, wala tayong misa. Tahimik nating ihanda ang sarili natin sa darating na mahal na araw. Linggo po ng Palaspas, ang misa natin alas 4 ng hapon. Dahil walang kuryente dito sa Betis, 5 a.m. hanggang 2 afternoon. So 4 o'clock po ang misa natin. At ang pagbabasbas po ng Palaspas, wala dito sa simbahan. Hinihiling ko maglagay na lang kayo ng kahit na anong dahon berde sa inyong mga pintuan at bintana. At ako po ang lalakad upang i-bless ang mga ito. Hindi ko po sasabihin kung anong oras ako lalabas para hindi po ninyo hintayin, hindi po kayo mag-grupo-grupo. Kapag may nakita po akong mga nag-grupo-grupo, lalampasan ko po at hindi ko kayo i-bless. Okay? Tapos po yung pagbigay natin ng relief sa mga barangay chapels. Huwag na po kailangan pumunta doon or dito. Ang mga coordinators natin ang maghahatid ng relief sa inyo. Yung mga barangay coordinators natin, chapel coordinators, makipag-isa sa mga barangay captains upang gawin ang listahan ng mga dapat tumanggap ng tulong na ibibigay ng ating gobyerno. Yun lang po at maraming salamat po sa mga tumutulong sa atin, sa mga benefactors, nagbibigay ng iba't ibang uri ng tulong para sa mga kabayan natin, kaparokya natin na mas nangangailangan kaysa sa atin. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Para po sa ating mga sariling pangangailangan, para sa mga taong humihingi ng ating panalangin, para sa kanila, we offer the prayer to our Mother Mary. Bapong Maria, mitmo ka king grasya, Ginong Diyos at yukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imbungan ng atyan mo'y Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Panalangin. pakaluluan mo kami. Ating Ginoo, manatilia kaya kayungan, At kaya kaan timurin. bendisyon na kayo at ang tabayanan ng Ginoong Diyos at ang kaya kong familia. Hingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daon umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat, King Diyos. May pabengi po, dakal pong salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good evening po.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulo. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.